bakunze b'urubuga rwacu dukunda cyane wa BM4 Plus, ndabaramukije ndababifuriza amahoro y'Imana, ngo mururanirwe mu banyu no mu byanyu aho muherereye hose ku mubumbe w'isi. Ngo amahoro y'Imana abane namwe, abasakare mu banyu no mu byanyu. Baca umugani mu Kirundi ngo ibigiye inama bigira Imana. Nk'uko twagiye inama ubuheze ko tuzokongera kuganira mu byerekeranye n'ibibazo byacu byo mu karere k'ibiyaga binini, niko kanya nanjye nari mbonye akanya kugira ngo mbonereho nanjye kugira ngo dusangizanye kino kintu nari mfise kugira ngo tuganire namwe muri kano kanya. Ntabarandiriye yewe nashaka cyane menyesha abatari babizi, kuko hari n'ababizi ko burya Afurika ifise Kongo zibiri. Dufise Kongo yahoze ari Zaire, ariyo Kongo Republique Democratique du Congo, ariyo DRC. Tukaba dufise n'indi Kongo iyo bita Kongo Brazzaville. Kongo Kinshasa ariyo Republique Democratique du Congo ifise capitale comme Kinshasa. Tukaba dufise ni Kongo yindi ariyo capitale comme Brazzaville. None izi Kongo ko ari zibiri, novuga ko ari nk'ibihugu bibiri byo muri Afurika by'amahasa vyitiranwa cyangwa vyitiranwa. Imico ni imwe, ururimi ni rumwe, le peuple batwizi Kongo ko ari zibiri kandi bose ni bamwe, batsangiye donc basangiye imico n'imigenzo. Ariko ikibatandukanyije nuko ari ibihugu bibiri, bikaba bifise n'abaperezida kandi batandukanye, bikaba byagizwe kandi n'ubwigenge bivanye n'ibihugu bitandukanye, kuko byakolonijwe n'ibihugu bitandukanye. Nk'urugero notanga, Kongo Kinshasa yakolonijwe n'Ababirigi, none Kongo yindi nobabwira Kongo Brazzaville ikaba yakolonijwe n'Abafaransa. Kugira ngo abatari babizi bamenye, hari n'abari babizi, abatari babizi mu bitahure. Ntabarandiriye rero cyane ko mumaze kubisobanukirwa, nagira ngo ndabereke ukuntu itangatangwa ry'u Rwanda rwakoreye Kongo Kinshasa. Itangwatangwa ry'u Rwanda ukuntu rwakoze Kongo Kinshasa mu buryo bwose. Amayeri arimo kuvumburwa na leta ya Kongo Kinshasa ibifashijwemwo n'ubutasi bwa leta y'u Burundi. Urabona kuva ko Buvira ubabereye umusozi byanze ko bawegamira, bikanga ko bawusunika, ariko baca umugani mu Kirundi umusozi utari busunike urawegamira. Byaranze ko bawusunika, byanga no ko bawegamira, none bajya za Kisangani hariya zantuze, baje hariya muri Nord Kivu kugira ngo barebe ko babandanya za Walikale baje Kisangani, biranka. Hano hagati bashakisha inzira ica zantuze za Shabunda kugira ngo barebe Afonse badebe ko bazogereza za Kindu. Bibabera umuzi w'ibamba, birabananiye. None rero amayeri arimo kuvumburwa na leta, ubutasi bwa leta y'u Burundi, bitewe n'ukuntu leta y'u Burundi ifatikanyije cyane na leta y'u Rwanda. Hari uwavuze ngo Buvira itwarwa n'u Burundi. Umusesanguzi wacu niwe yavuze ati Buvira mu vya gisirikare itwarwa n'u Burundi. Ariko je navuga nkanarenga gato nkavuga ati na Kinshasa mu vyerekeye na coordination militaire burya itwarwa n'u Burundi. Conseil militaire, coordination militaire, ubutasi byose n'iperereza, Burundi nibwo buri imbere burya, kuko nibwo burya Burundi ufatiye runini Kongo. Iyo ataba Burundi ivya Kongo ntituba tukivuga Kisekedo. Urumva? Nuko rero Kongo Kinshasa na Kongo Brazzaville, ivyo bihugu bibiri, igitutu cy'amahanga mu vyerekeranye n'igitutu ukuntu Kongo Brazzaville Abarundi bamaze kuvumbura imigambi bagenda runono. Nkuko nababwiye ati kugira ngo uvumbure amayeri y'umwasi
ni ukumugenda akora unona icyo yiyumvira cyose, icyo akoze cyose, aho yaciye hose, aho aca hose, nawe ukagenda uhaca ureba ati yasize iki. Ubwo niko nyine kugira ngo utsinzure umwatsi umukure ku migambi yose uyisenyure. Nuko rero ukuntu ngaya amayeri rero yaraye yafashwe avumbuwe bitewe n'ubutasi bw'u Burundi, babishyize hejuru. Maze kubishyira hejuru, za media nazo zirabisamirira hejuru. Zimaze kubisamira hejuru, abanyagihugu nabo barabyumvishije. Bamaze kubyumva, nuko nagira ngo turebere hamwe rero iyi migambi mibi y'u Rwanda irimo irapangira kano karere kuva kera. Paul Kagame kuva kera Paul Kagame yubatse izina abesha u Rwanda, akabesha akarere, akabesha n'amakungu ngo ko ari umunyabwenge, ngo mu kugwiza amatunga akaba umunyabwenge, ngo umunyabwenge mbega atanga inyishu kuri buri kibazo, ikintu cyoba kibonetse mu gihugu runaka cyangwa ahantu runaka. Akavuga ati niwe defisi igisirikare kigarura umutekano mu isi, n'ibindi bibazo byose biri mu karere cyangwa se mu bindi bihugu, ngo afitiye kugerageza ngo ashobore ngo kugira kubibonera umuti. None rero nguwo Kagame, ko nababwiye ati ingwano, abantu benshi barabizi ko ingwano ateguwe igihe kirekire. U Rwanda rwagiye gukonvenga Congo Brazzaville, ntabwo ari Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ko bafise umugambi mwiza ngo wo kurima ngo n'ukorora, ngo ariko ngo abuze aho abikorera, abuze umugambi aho ukorera, kuko ngo nta gataka afise ngo uyu bukorera ngo amuhe, ngo abuze umugambi aho ngo yukorera. Ariko dukoze cooperation bilaterale, tugakorana amasezerano, turashaka mutugurishe rino shamba. Ashaka ko bagurisha ishamba ryo muri Congo Brazzaville, aho bita Malebo. Uwageze muri Congo Brazzaville urabona Malebo aho iherereye, nta n'ibirometero 5 bihari uvuye Kinshasa. Mbega ni guhera ku ruzi Congo kuduga uja Brazzaville, hari ishamba bita Malebo uvuye Kinshasa. Nta n'ibirometero 2 byonyine byinshi. Uvuye ku mazi uragenda ikintu kimeze nk'igishanga, ibyo bita shana nk'igishanga, ukaduga warangira nk'ibirometero 1.2 ugaca ufata rya shamba rya Malebo, ukabura umuginjiyemo. None rero u Rwanda rwari rwasinanye amasezerano na Congo Brazzaville, uvuye ku mupaka wa Congo Kinshasa. Uvuye Kinshasa ubu hareba gutya nka kugira turebe Uvira turi Bujumbura. Ati ni nakure hubwo yaho, ni nakure, novuga ari nakure yaho pe, kuko igihe ngwana yagwa muri 1996 urabona amamorte yava Kinshasa, yangwano yava muri Congo Brazzaville 97, president Denis Sassou Nguesso agwana na Pascal Lissouba, na mamorte 60, mamorte 120 baratera ibindi bikagwa Kinshasa, barasindi izindi zikagwa Kinshasa. Urumva na hantu hegeranye cyane. Noneho uwo Kagame rero ajya muri Congo Brazzaville gusaba ngo bakorera kontra kugira ngo bamugurishe iryo shamba rya Malebo, kugira ngo hakorere ngo imigambi ngo y'uburimyi ngo n'ubworozi, kugira ngo leta zose ngo zizohabone inyungu, ngo Congo Brazzaville ngo ikazobona ngo 35% ata kintu yashoyemwo, ngo Rwanda nago ngo gasigarana ibice 65 ngo by'umusaruro ngo bizova muri iyo mirima bazobaremye muri iryo shamba. Nuko iryo shamba bavugana ko basinya amasezerano ko bazobaha 12,000 hectares y'iryo shamba. Urabona 12,000 hectares nkuko nuvuga, iyo bavuga byarengeye n'indimo bakoresha donc hegitari nka mezire nkuko tuvugisha umuntu ashaka kubaka inzu, mezire unité ni metre, ako mu burimi bakoresha amagitari, ngo basenya kontra yo kubaha 12,000 hectares. Izo 12,000 hectares rero ngo zari gukoramwo uburimyi,
ngo bakarima noneho nk'uko amasezerano yabo yari yabivuga kugira ngo bagabane ngo mu byerekeranye n'umusaruro uzova muri ubwo burimyi. Urumva 12 hectares ni kuvuga 12 kilometre kare. 12 hectares equivaut à 12 kilometre kare. Niyo rero bari bumvikanye ko ngo basenye amasezerano nk'uko mbega Congo Brazzaville ihaye ubwo butaka iyo si iryo shamba u Rwanda kugira ngo rukoreremo akazi k'uburimyi ngo n'ubworozi. Donc babicishije muri cya kintu cyabo cyo muri ntuze icyo bita Christoventius ni gishami cy'intuze bra economique ya FPR cyangwa RDF M23 nicyo bita Christoventius ni gishira hamwe cya FPR mbega kigenza imigambi y'ubutunzi kunagura ubutunzi bw'u Rwanda na FPR na inkotanyi na RDF na M23 bose bafatikanyije. Nicyo kintu icishamwe amafaranga kugira ngo akore investment mu gihugu runaka. Niyo iryo shirahamwe rero bita ngo Christoventius niyo ryagiye gusiranya amasezerano mu izina rya leta y'u Rwanda. Iyo niyo bra economique ya RPF novuga. Abatari babizi bakita ngo Christoventius. Urumva ubwo rero yari plan yo gushinga urumva iyo ni plan nyene bari bakoze yo kuvuga ngo bereke Congo Brazzaville ko bashaka ahantu barima ngo bakarima ibigori bikazosyebwa amafu n'iki ngo koza bagurisha ibigori kuko ngo na ahantu heza cyane ngo hamera cyane. Noneho Uburundi bumaze kumva ivyo bamaze kubona ivyo byose sopra u Rwanda aho rwagiye kuko burya tubagenda ko runono burya yumva ngo Burundi tubagenda ko runono iyo ujya gutsinzira umwatsi umugenda ko runono. Burundi bumaze kubona uwo mugambi buja kubona ko ari umugambi yuko u Rwanda rwanimwe rushaka ahantu hegeranye ni Kinshasa kugira ngo ruhashire base arrière base militaire y'abasirikare b'amanyarwanda batari muri Kongo ariko bari hafi ya Kinshasa kugira ngo umwanya n'umwanya bambuke bagote Kinshasa bayitere. Urumva 12 kilometre kare na hantu hanini cyane ibikorwa byo korera aho hantu hari n'umuntu atona bimenya n'ukuntu ubona bari abantu bafise amayeri yo kwigiranya nyinshi no kwihishahisha. Urumva bo ivyo bijya ku mateleviziyo bijya kunuze birabibapibiniye ariko kubera ivyerekeranye n'aba expert b'abarundi mu vyerekeranye na geopolitique regional barareba ati uyu rone mugambi nibo babyiye barabidenonsa barabivuga ati reka da turebe uyu mugambi u Rwanda ruri mwana hakujya muri Congo Brazzaville nuwo kugira ngo bashira bazi igisirikare kugira ngo izoze gutera hano Kinshasa kurabona hariya uruhome byanse ko barucamwe hari abazengurutse babuze aho baca zabara kugira ngo ze baraka byarabuze kujya baje buvira byarabuze Gisangani inzira yarabuze. Burundi tutabubabwira ati dore abyongoreye nyakubahwa musaza Kisekedi nawe acagenda abwira Sassou Nguesso ajya muri diplomasi. Ariko imbere y'ivyo byose ko bijya muri diplomasi abanyagihugu bo muri Congo Kinshasa nabo muri Congo Brazzaville no babwira ko umunyagihugu muri Congo Kinshasa hagararanye n'umunyagihugu muri Congo Brazzaville gutya atakubwiye ati genda umuzayiko cyangwa ndumuwo muri Congo Kinshasa no muri Congo Brazzaville we ntiwo bitandukanye. Ikibatandukanya gusa n'ibyangombwa ururimi ni rumwe bose ni peuple bantu imico nimwe ibyo bakore byose ni bimwe nyene nta umuntu atakubwiye ati ndo je suis Brazzaville ntabyo womenya. Nk'urugero abajya kuri aho bita Pointe Noire ni soko rinini cyane hano kore ku isoko abajya Pointe Noire ukareba umuzayiko atakubwiye ati ngende umuzayiko uyundi atakubwiye ati mu Congo Brazzaville ntiwona bimenya bavuga rimwe accent ku rurimi indimi zose zaba ikikongo byabiringara byose bavuga ururimi rumwe nta tandukaniro rihari. Nuko rero nukuvuga ko ikiba muri Congo Brazzaville no muri Congo Kinshasa bakizi ikiba muri Congo Kinshasa no muri Congo Brazzaville bakizi. Ingorana abanyagihugu muri Congo Kinshasa bafise nabo muri Congo Brazzaville imijyango mega imeze nk'ivanga vanze barabibona ukuntu rero baravuga ati no
ni kubera iki gihugu cyacu mwebwe mujya gukoranira amakooperasiyo yo guha ubutaka u Rwanda kandi arimo rudurumbanganya Kongo Kinshasa kandi aribo baturanyi bacu ari nabo bene wacu mwe mukabaha ahantu bazokorera imishinga y'ubutunzi. Urumva birajya birasakuza kugeza ubwo bisakuje, biragenda birasakuza mu mamedia, birajya mu mamedia, bigiye mu mamedia bigera muri parlement. Abadepite batangura kubibaza ati no, kubera iki iyi contrat sensible imeze nk'uko nko mu magara y'igihugu gafata isi nuko mwamugurishije isi, kuvuga ngo mufase contrat n'u Rwanda ngo imyaka 20 yo gukorera aho hantu ngo ibikorwa by'uburimyi. Iyo contrat ntabwo yumvikana, kubera iki mutabijaye mu manyagihugu cyangwa se mubizane mu ntangashima ngamateka kugira ngo mashinga amateka ivyemeze cyangwa ibihakane. Ubwo Perezida Denis Sassou Nguesso yumva harimo umwe agatego koko. Ba bantu bashinzwe ibyerekeye n'amakooperasiyo basanga kuba babashizemo umutego, bamaze kubona ko babashizemo umutego biraduga bijya muri presidansi. Bigiye kwa Sassou Nguesso ararebera uyu muntu yakoze ibintu ninde no contrat no kuyanira barabihagaritse. Abanyarwanda baragenda baravuza induru no ni contrat no contrat ntabwo ari contrat itegereza kugira bagiye kureba. Urumva iyo ngwano bayiteguye kuva kera imyaka 10 abantu bavuga ko iyo binarenga, bagiye barungitseyo abantu kujya kureba, kubera ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi birimo bikupa amakontra bakoranye n'u Rwanda, kuko bavuga ko amakontra yabo ari kugira ngo mbega icengere muri ibyo bihugu kugira ngo izibone uburyo bwo gusenya ibyo bihugu, mbega isenya ibyo bihugu ikoresheje ubwenge n'amayeri. Kubera iki bose ibihugu byose byo muri Afrika bamaze kubona ko u Rwanda rurimo rukorera ibihweba kugira ngo basenye ibihugu, donc muri icyo no kwita uburyo bushasha bwo gukoroniza ibihugu no gutera ibihugu. Nibigiterwa mu mbunda cyangwa ngo bitegwe mu ngwano, babitera mu buryo bwa ekonomi, bakabitera mu yandi mayeri, mu buryo bwo kubesha kugira ngo icyo gihugu baze bagishire hasi. Niyo mayeri bakoresha, kuko ufise Kinshasa Brazzaville nabo uyifise gutya, kuko nibihugu bivukana birafatanye gutya. Urumva kubera ibihugu byinshi rero bimwamaye amakoro y'u Rwanda ati no ibintu by'u Rwanda ati ntiturimwo. Babona ibihugu byinshi rimwe bihakana amakoro bakorana n'u Rwanda, barimo babanira za koro bakoranye bazisezera bazihakana babifuta bo byiyongereyeho n'uwo muco heruka gutangwa n'ukuntu u Rwanda rumwe gukora izi nkuru ziheruka guca kuri iki kinyamakuru ya IBC News. Izi za IBC News ziheruka gutanga ku byerekeranye n'icyegeranyo cy'u Rwanda, ukuntu ariko rumwe rutera Kongo Kinshasa, ukuntu u Rwanda rumwe rutera Kongo Kinshasa kwica abantu rudurumbanganya. Ibi byose abanyagihugu baravuga ati u Rwanda rumwe rutera Kongo Kinshasa abaturanyi bacu, ababanyi bacu, namwe muri mwe barabiyegereza gutya kuri iyi kontra. Noneho barungikayo abantu bashinzwe mu byerekeranye no kugenzura ibyerekeranye n'iyubahirizwa ry'amasezerano. Bamaze kugira gutya basanga hantu batangura kubona movement nyinshi cyane z'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mekoma. Bagiye kureba ngo n'abantu bazoshaka ngo bazokora ibintu by'uburimyi, bagiye kureba basanga ngo nta tracteur n'imwe iriyo, basanga yewe ngo nta n'isuka cyangwa igipanga kimwe kiriyo muri aho hantu. Ubwo rero Perezida Sassou kugira ngo yarabuze nawe yari yameze nk'umugozi wamugeze mu ijosi, kuko pressure yari yavuye muri parlement. Baca bavuga bati no aha hantu titwe bitewe n'ukuntu tubona igihe twumvikanye gukora kontra yo gukora iyi mirima hano imyaka ibaye 3 nta n'isuka irajomba ku isi, nta n'urutete na rumwe murateragira. Tibi turabona ko mwebwe mwataye umurongo, donc mwebwe mwarenze ku masezerano twumvikanye. Imyaka ibaye 3, donc iti contributura turayaniye ntabwo tukemeje. Urumva ntabwo tukemeje, imyaka ibaye 3 nta kintu mukoze. Iryo shamba rya Marebo rero bo bashaka ko
iba mbega bazi y'igisirikare cy'abanyarwanda, bakaza bafata abasirikare bakagenda bakarunda hariya, umunsi avuze ifirimbi iti hop tuje Kinshasa ikazinduka yumva yagoswe nka kuriya goma yabonye izindutse igoswe. Urumva niyo gituma rero ndababwira ati u Rwanda rwaratangatanze Kongo mu kugira ngo rugire nabi, ariko imana ya Kongo nayo Kinshasa, Uburundi bwaracanye amatoroshi ku bintu byose u Rwanda rugenda rujyamo, ibintu byose u Rwanda rugenda rujyamo waracanye amatara kugenda batora kamwe, ari nacyo gituma navuga ati u Rwanda nitutakanura ngo dukureho ubutegetsi buri kuri iki gihugu cy'u Rwanda n'Ubugande, aka karere Afurika nta mahoro tuzigera tugira, kuko we urebye amadisikuru Perezida Kagame avuga buri gihe, avuga kwica ngo abantu banjye bishe, kugwana, kugira nabi, gukora nabi, ngo gupfa gutyo ngo nupfa ngwana. Urumva ngo kuko ngo amahirwe yo kuba ngo abonetse ngo arigembaho neza kandi nkabikini igihe kirekire cyangwa neza. Donc aba bagabo b'abantu badakuriwe inkoni ku gishitsi ngo tugwanye buriya butegetsi butembagare ngo tugwanire muri Kongo, n'intwangwano muri Kongo ihera, natwe no gushakisha uburyo natugwanya kiriya gihugu tukakigwanya. Erega kugwana igihugu, kugirwanya igihugu so kugirwanya mu mbunda gusa, urana na diplomasi haba bakubise hasi. Ahantu nkuko babateye ntuze ibombe ya kano sarekiri muri diplomasi. Urabona iyi kontre bayanire deja barabihagaritse, yashambara bari batse mu minsi heze na mwabonye ibyabeye i Kinshasa. Abazi i Kinshasa urabona rijya barabara rya Njini, urabona ya quartier ujya ku kibuga cy'indege Kingasani, urabona Kingasani na Masina bafasha abanyarwanda bamwe bashaka gupanga inzu muri etage ihanamiye aeroport. Iperereza riraye bigenda runono, bimaze kugenda nsanga n'abantu b'abanyarwanda b'abasirikare bashaka gupanga ngo muri iriya etaje kugira ngo babone aho bensitara imbunda, mu gihe Perezida Tshisekedi azoba agiye ku kibuga cy'indege n'indege bayirase nk'uko bageze Habyarimana. Bafatiwe Kinshasa. Abazi Kingasani murahabona ukuntu hahanamiye aeroport, bo bashaka abakomisiyoneri ko dushaka ko dupanga muri iyi nzu, bakabareka ahandi reka daba bakabajyana ntuze Masina bakanga ati none za hose naho ni quartier nziza, oya dushaka hano. Urumva ikirekeye na patriotism, umuntu afise patriotism, buri kintu cyose muhuye n'umunyarwanda no kukiga ko cyane, ikintu cyose umunyarwanda zo kubwira ati negoce business imeze gutya, no kuyiga k'imbere n'inyuma, kuko sabantu ni shetani yaje muri kano karere. Nicyo nagira ngo dusangire namwe, ariko hari byinshi kabisa mu byerekeranye n'iby'abanyarwanda n'umwe bakora. Iyo ubonye umunyarwanda kuva na kera hose kuri za 1996 aho igisirikare kiwe kigira imbere gifata, ubona abagweza atunga baza bagaprofita bya bintu bakiba bagashiraho amantuze amasosiyete akora ibintu ngo arimo agura bya bintu nk'ubwo ari ukwiba ari gutwara. Aha sosiyete zabo nabo ho zigeze, aho sosiyete zabo zigeze baca bafata mukamukoranya amasezerano y'ubucuruzi ngo mucuruzanye nabo. Ba bantu baza ni intasi n'abasirikare kugira ngo babe bagutata bakwiga kugira ngo bazo gutsinzwe n'ibyo byose abitwarira ubuntu byose abitwara. Nabo rero abantu bahendwa, nagira ngo ndababwire ko iyo mwumvishije ngo baje kubakorera ngo baje ngo kubahikira kandi ngo baje kubahakaze ngo hana hari ubuzi n'ibindi n'ibiki, ariya n'amayeri kuko kuva na kera hose FPR yatwara abantu mu Burundi bajya kugwana muri za 90. Turavyibuka papa bitubwira twe twara abana, batubwira ko bafata abantu kujya ngo bagiye kugwana, yewe y'amafaranga bakayaguha, ariko ngo ntibemere kuja muhira, tugenda uyajyanye, ukagenda bakaburiza amakamyo ngo mwagera ku mupaka w'u Burundi mukinjira mugiye Tanzania, ati mwava ku mupaka wa Tanzania mujya Bugande, tibara basopa y'amafaranga yose bakayabambura. Noneho
mwe mukinjira atani ikintu mufise ngo y'amafaranga babahaye bakayasubirana inyuma kujya kubeshisha guhendesha abandi bantu kugira ngo bababeshe. N'aba bantu bose rero mujya ngo mugiye muri ibyo biraka ngo muri za M23 ngo mugiye mu Bugande ngo mugiye muri za Kenya ngo harubuzi. Mwitonde muri musheta amaraso yanyu kandi mujya kwicwa nk'impunyu. Uburundi natwarahagaze hariya nyene niho hantu ubu Rwanda rwaratangatanzwe. Urabona no muri ibyerekeranye n'aba ba Museveni bagabisha perezida w'u Burundi. Ereka perezida w'u Burundi biriya byose Museveni avuga arabizi kuko baca umugani mu kintu ngo isakwanka akwereka isakwanka ngo agahisha kumibona nawe ukamuhisha kubizi, akonyegeza kubibona nawe ukamuhisha kubizi. Reka twe turabizi ko Ubugande ataneza budushakira. Museveni nawe no kumutangatanga natwe tukareba uburyo natwe tumukuraho cyangwa ibyabo byose tukamenamwe amazi, kuko abantu baca umugani mu kintu tuzo cyane umuriro azowuzimirizwako kandi uzozimishwa n'amazi. Museveni biriya byose arimo turabizi ni kuva kera, ahubwo biriya nuvuga ni nk'isoni kuko yabonye ku mugambi wabo twawuvumbuye. Nubona ko n'u Rwanda ruvuye muri CEEAC, iyi Communauté économique des États d'Afrique centrale, Rwanda ruvuyemo kubera iki? Ubwanye no bihinzira izibiri. Inzira ya mbere ni isoni, iyo niyo nzira ya mbere. Inzira ya kabiri, u Rwanda nta mafaranga rugifise bitewe n'ibibazo byinshi gwishize ku mutwe. None haza bya bindi ngo byafunga mu kada pressure iva muri European Union. Nta mafaranga rufise, ariko urabona riya gishira hamwe hari cotisation itangwa annuelle. Nimba iyo cotisation rero batayifise cyangwa bashaka kuyishira mu bindi bintu, ubwo ntabwo uzobona ko rutanga iyo cotisation utayizwa kuvamwo. Umugozi ubegeze nyene muri funga mu kanda biba baravyivugiye. Urumva nuko rero u Rwanda rurimo rukoresha amayeri yose kugira ngo Kongo bayifate mu ntoki. Ariko ndashima cyane Wazalendo, leta y'u Burundi, bari aba FARDC je ndanabashiramo kuko sinabizegwa kuko ibyabo byinshi byamaze kumenyekana. Nuko rero ko leta ya Kongo ufata ibi vyitso byose de pro-kabiliste bose bakabashira hasi bose baba basirikare baba bakora muri ransenye baba bakora mu nzego za leta de pro-kabiliste bose bakashira hasi. None igihugu kikogorora twamara gukirininga Kongo yose tuyifashe gucya ihagaze natwe tukareba uburyo tudestabiliza Ubugande tukadestabiliza n'u Rwanda byose kugira ngo natwe Kongo ushaka amahoro ngo ategura ingwano, udategura ingwano nta mahoro uzigira ubona. Niko bivugwa. Nicyo nagira ngo ndabasangize n'ibindi byinshi biriho. Imana nibishaka tuza tubiganira ko buke nkaba ndabashimiye mwese ngo muroranirwe mu banyu no mu byanyu aho muri hose. Murakoze.